ele tuele. Ei, chef. Ia o a tato wa mata mo se. Taro le chef. Ia waile tua lo mate utama. Mate momoli pele vi inga ma le taulanga o le roto whaatai lau fio. Le fiafi. Ono lau tau singa ma lau pui puinga ma lau leo leonga i lo mato wola i le aso te maa. Mai lava i le tawhawata se o mato au ia mai le fiafi lo mato utua. Mato te whaataia o lau fio. Ono lau tau singa ma lau pui puinga ma lau leo leonga i lo mato wola. Fe au mga luenga sa fe ngai ei lo nuu lo mato utua. Ai le ngata fo i lea ta mao na ia mato whanau i whaaiu unga o lato wa ongo le tau sanga lo mato utua. Se ua wha malo o wha tai. Thank you, Jesus. Ia matuavi ia oe wha vau lo mato utua ono mele lei. Ua e whaia mo i mato. Amen. Ta maa wha tai. Wha tai mea uma ua e ta pena mai saunia mo i mato. Hallelujah. Le nei fo iaso. O mea ai, o mea e inu, o lava lava, o le ea mama, o mea umalo mato tua. Whaafitai, awa, o mea umalama. O la Jehova ia lo mato tua. Whaafitai pule, whaafitai whaasoa lo mato tua. Thank you, Jesus. Mato talo tamai leo fiafi, ia ua mato sauni. Mato te whaasoa ina la upu leo fiafi tamai. Ia mumu lava na matou te talo ma wala au i lau fio. I lau feso soani lo matou tua. Wa matou te vai matou te leilo se mea o i matou tangata. Le ala leo matou te talo ai ma wala au i lo nganga pa ia. A fio mai a oe a nganga pa ia i le afiafi nei. Ia fetalai oe. Tau lava ina ia whao ngā mai o matou ngutu, mau matou leo lo matou tua. Ia ai mori o e loa nganga pa ia. Lau sa wani ma lau upu i le nei e fiafi. Ina ia ina. Ia loto ma fina ngalo. O lau nuu ma lau Ekalesia mau tangata i nei e fiafi tama. O ai se whaalongo matalia lau upu i nei e fiafi tama. Ia e vi ia i pea o lau fia. O ai foi se tasi ua langona le wha vai. Ma le tau solo muli. I aso ua matou iai nei. Ai mai se aso ua matou wanga atu nei ai o aso fia. Ua tele o na to i lalo ai le au keusiano ma le au whatu tua lo matou atua. Tama ia wha malo sia e lo wanganga pa ia e ala i lau upu i le afiafi nei tama. Matou te mana o mia lau wha unga. Le wha unga leo o lo iai le mana uma. Matou te mawhaia ai. O na whaasoa ma tufa lau upu le nei e fiafi. Ia a mataina e lau fio, whaiwina e lau fio. A maia, ia tele ma maua lunga i pēr le vi inga o lau fio. Ia e tu mau le whatawa ia i mātou. O au na, ngau mea whai ngā luenga. I lau moi e su o mātou talon wala au atu ai nei. Amen. Amen. Ia. Tele tonu o le a whai ia lo leo e nei fiafi whai ma whonga tau mori o le matou au talai. Sunga ia tali a lele sopoanga lo alala tu i le tu tau. Ia e molo sirfia ia o sunga le tali a lele ia e a fio mai le alarfanga le o sanapu. Ia o lo alala tu lo tu le taunga vale ia le sunga le pai se au ia tutuafi ke lemi pe tole ia e a fio mai le a fio anga le o sale longa ia molo si le fia sa mo le fiafi ia o mato uma ia mato te o mai i le Ekalesia kasi po ilalo le Kingdom First Ministry. Ia e taitainga lea le sunga ia pasta whapaia kalwaria tuinga mala ia whapea le wharitua ia heda. Ia e le aila se isi ese ne fiafi o i mātou uma ia mātou te o mai i le ngā ruenga tasi. Ia o lo ngō le tinu malo whamfuru ia o te sau ma le nuu leo wailoa i whaleata. Ia o
kele o lo piko i kua ia ngoa maa. Whale apunga whale whalu whilufi. Ia au ona o tele loa nisi ala whanga o sunga i whaife euni. Ia pau ia o ala whanga o leo te i loa o sa napu ia msale longa. Ia mo tau nua ele upuhoi lea whasa moa a. E siri atu na tele a au tangata i loa a o le la au. Ia whatalo whatu ai la ma lea ngang whaaloalo nei whiafi i lau whasausaunga sa moa. E ele manatu maritani tonunga. Ia o tātou maua se aso fia ma se aso fi le mu le nei aso. Ia e ala le tausinga ma le puipuinga a alofa lo tātou tapaau le langi. Ia foi pea la le vi inga i le tu nei whiafi whatalo whatu ai. I lau whasausaunga sa moa nei tu lau reaso ma loso i funuia ma lo le langi e ma whapitoa se whatalofa i le au whainga luango pa ia le tua. Ia o lo whapena o na tala whauto i tonu hao te oro nei. Ia ele ngata i leo atu numu mau. O whea lava o e maua mai ele tala inga o le maa lo le atua nei fiafi. Ia mātou te whaatala whatu malea nganga whaaloalo ia te o tangata o le atua malo whalitua. Ia whapea ia le paia o le Ekalesia Keriso. Ia maritino Keriso. Ile nei fiafi whapitoa ale whaatalofa. Nai o mātou a whaleanganga sunga le Aposetolo o a pasta whapaia Galuega tunga mala ia whapea ia le whalitua ia hedere i nei fiafi ia malo tatalo mo le nei whamoe nei Talaiga ia o le Talaiga o le malo le tua i lea vai aso ia ma lea vai aso talitonu a lo mātou langona ina whamanianga le tua ona o le lua tatalo ia mo i mātou. Ia le ngata i leo le tino Keriso. I lea tō vine, ma lea tō vine. Pea lavo e maua mai ei le Talaiga o le malo le tua nei fiafi ia mātou te whaitalo whatu. Ia ma lea nganga whaaloalo. Ia me se foi le mātou a inga lotu. Kingdom First Ministry. Sunga i whaife au mo latu whalitua i Aukilani. Ia whapea Melbourne i Australia. Ia whapea nuu i Samoa. Ia whaatalo whatu lo uso i nei Aukilani. Ia te oe nei tu lao le whiafi. Ia maa lo le onsai, maa lo le whaatoa toa i le Galuega le toa. Ia e manatu ia o se whaatalo whapupu lea ma se whaatu lima. Ia i lau whaasausaunga sa moe nei tu lao le whiafi. Ia e le manatu. Ia e manu hui i le taimi, ia lawa se taimi. Ia e whaasoa tua i le upu le tua. Nei o fiafi. Ia lea lau ia i le manatu. Ia o le atatou o loa i tatou mataupu. O lo mato i pea i le tusi o Galuega. I le uluai Ekalesia. Ma le Faasalalauina o le uluai Ekalesia. Ia ma mea na tutupu le au Aposetolo. Ia le ngata foi lea. O le taimi na sau ai ia saulo po Paulo i to tonu o le Ekalesia e avea ma au na le atua e nate avea le tala lei no ese o le vai aso la le na tuana ia o le ana matu fa uma tu ele mata upo esfulu al mata upo esfulu o le matu tala no atu ai o le taimi mua le na talia ie e tangata o no ese e ala i le tamaloa le Roma o Cornelio malona ainga. Ia o ina le tala noa uma mai ai i tangata o ese ina ua talia e nu ese ia le afionga le atua po le upu le atua ia po Iesu fo. Le afionga le atua o le upu le atua o Iesu. O le upu o Iesu. Lea la o le amatou se e mai i le mata upu le sfulu tase nei fia. Se o tātou wawa ai. Ma sila hoi ai. O le a le mea leo le pamtala mai i le mata upu le. A tono a whai o nati sila i lau tuspa ia. I le urutala nei i le mata upu e sfulu tase ni Galuega lea. Ia pe o lai fai mai le whauponga mai o le whaatonu atua
a peteu ilona alu ai le aile i ngo ia Kaisareia Amen. ia ele pauena o le tipi fo ia o le mta upu le sfutas le ala mato tala noa tu ai le fiafi nei ia o le a tato wa mata mai la ile fo ipu ile amtanga fo ipu mo lua to o le a ofia fasoa tu ai mata tu ai ia na tu ina tu foi lea ile auso ia awale so onga mai la vol mata upu nei o te mana o la pasta foi le ina ia fai tau mai foi upu e tolu mua e amata tu ai ia la faso te amata mea tu e lefia tolu wa foi upu la mtanga leon tatu fai tau fatesi ia o whalongo ele au Apostolo ma le au uso o iutaia. Ua talia e nu ese ele a fionga le atua. Walua e foi peteu i Jerusalema. Ona fefi na wai lea ma ia o le au peritome. Ua whate mai. Na e alu atu i tangata le peritome. Na o tō ai foi patasi mai la tō. O whaipulai e tonu leo te fia whaasoa tu ai le fiafi nei. Ole fai mai, ua whaalongo ia ko inga po le au Apostolo ma le Ekalesia i Jerusalema. Ua talia e nu ese ia le fionga le tu. Ole talia o le fionga ale atua. Wala tu talia le upu. Wala tu talia Yesu. Tasi na winga ole fasi foi taule wala tu whalongo wala o talia nu ese le fionga ale atua. Amen. Saisi famtalanga le o talia e nu ese ia lea ia Yesu. Po wala tu talia le upu. Fa maungia e tu si wele le yonge fai mai ole mua o mai sai le tu le upu le tu fo yo le upu foi upu la fu fa le yone mua le yone fai mai lo fa mai ua liu tino tangata le upu yone mua foi pu fu fa ngai fa pe nga mai fa mai ua liu tino tangata le upu o leo fai mai o le mea la pe i maria i le fai pu i e toru i la wawa ai hoi lea maka i le fiong pa ia le atua kane i loa hoi po ai le fai kakala le ka ua wai leo fai mai kus pa ia basta pe i fai maka ka fa pe nga sai e ia so le au fa pe lau i kala ma wa ele o ta ua mai po ai ngai loa e la ua Apostolo ia ma le auso o leo o talia e a foi le e nu ese ia la fionga le atua o le mea la e madia foi le no fa uma fo saulo i lalo le foi upo e lua fai mai ua foi pe teu i Jerusalema a lua ku loa ma pe teu fe kai ia i lo ma fa fikau o le ane fa fikau li leo fe ngai ma pe teu o ka ngaka i ko kongo o le lopu o ka ngaka i ko kongo le lopu o le ale mele a tata wawa ai le mele pe foringa mai pe o le fia ele o ia ele o fa pe ho ele o ua kalia e se ia le fionga pa ia le tu o le mama o ia o le maka upu le fia ele o o le ane mele o le finga o le issue le o le maka upu po le issue le amai ele o le upu le ka o le perito tomeina ai le o fa pe ho le o complain o fa pe o kalia o se ia le fionga le tu ai complain o le mele o le perito me
Ona mea la ngai pe mali ai foi pui e tolu ya u ya o foi sai ili ma kilo ye po le aso nga se so angi mai foi le tua ile vai nga le ia e tu puai tonu lo tu wa tonu Ekalesia vai o le pupu kongo le Ekalesia le o Ekalesia ye sa le mal mele o le alu foi le alu le nga alu ai peteu is on a mission. Sa alu pe heteu ile mission. Ole mission. Ele ai masesi o au loku ngai lo mission le nga alu pe. Le ai masesi. Nga o pe ke luanga au mai e le tua le vision mo langa mission. Ole ana me le wo ye le mission a peke. Will accomplish, will fulfill, the mission, will succeed. Lewa fo I maisiko inga o fia wa kau mu o manguia ia langa mission. Ai langa kuro male awari ia le lo se mea fi ngau o kuro ia. Ai fi ngau aku. Ele fi ngau o ngi vision, mangi mission. Pongia ai fi ngau ku le pet komi se va ia me le fi ngau ku o le ase aka mo ka ku ngol me le me le o lo walu ma le vision mai le ku e alu sa o le vision ma le nga au mai le vision o le ma ko kala ia ke oi accomplish succeed le mission nga ke ese leanga o le vision mai le ku eu ka ko masang ye mai le me a winga I ka ko a mission without a vision is a failed mission e so se mission nga alu e au ngoa mo se faringa ele manguia hallelujah ele kamu ele accomplish ele succeed Aisia, leanga a como ai a se vision foi au ia. O le vision mai le ku, le la ka ko o ku ye. Il foi upu le fase ia o foi upu sfuru. That's all about the vision. Foi vai e foi mesko inga la foi fia ai langa ku le au. O ka ka no ku Ka le Ekalesia. Ai langa ku ngamala ko. Malele fia le. E se ana me le o ko. Se no Faasalalauina. E wala Faasalalauina. Ku ngamala ko mal me le complain male fia. So ole makua I le malama. Ile me le nga loi pete o pete no sente ele kuwa. Ele ke le la ka ko ku ye. Foi upu le fa tau foi upu spuluan o le ala fa makala ko le skoi pe o ngai vai ia pastas le o amaka ku foi le nga ke le o ngali foi upu ye to o le alu male vision sa o le vision amu ele mission ne ke aloi e manguia e kau mu manguia ai apa pe o se vision ko le nga alu ma oi lo oi poko ma lo ma wa le tele nga nge yo po e alu sau le fa mai so le fa ali mai le tu fa mai le tu ya o ama ai ko la ku ngari so o le se au o le se lo o le mea nga ka o le mission without vision o le mission le nga lo pete ai ai le o kaisero o le vision ga mai le tu le la ka ko o ku ye e le fa pe nga ngofo a pe ke lu o yo pa ku lu nga lu kaisero nga lu kaisero o le vision o le fa dinga le nga mai le wala ku o manguia le o kalia e ngu ese nei lopo ai le fai kala le nga sau ka I le vai nga le
Ale ala wo foi mai sko inga wo foi fia mai wo mangu ia langa fa mission ai langa ku lo la mo la woli ia pe o sia ule fa so aku ia le manga ia le au tinga mai o ka ku ka pu i ka ha ba ia le Malo. E pe esa om va mauni ele en fa so ko ele. Ka ku teta I foi ninguém vai ngole fia esa. Ku zo renga lu pe te lu ile fa alinga le fa alia I oi. A ia ile fa le si bona foi le fa pa o man. Ele la sa o lo I kai sa roia. E fa tau lu me le fa ari mai ia ke yo ku bang fo o I me foi le fa ari ku mai nu mai le langi ia man ka mang fe ai. Ai fa kona o le aka la lang ya le lang fa di ele tua ele malama le pe ke wa confirm ka fo ia kuria ko ka malo ko ne liu inga ia sau ia ka mai me la ya ke ia e winga ya Yesu ya le lang pe wa se ne pe ona sa ko por ye dia o le fo fia mai le ko inga male mai ka inga male ale sa wa le complain ku va inga le ya ye man me o fai wa waru ma fuka fa ore simena I fa me wa ai fakas ya o ngar kula fo mo yutai ya o ngar kula fo ore le ko ka wa palai ma ya kula fo mo ya dia apa ka u fo lai e maria le o pe ko pe ka me I ko la le ka ko ngal ai o le la be ma la wa apostol inga ua le fia inga ua alu pe ke lui o kari ai e tangata anu esele ia Yesu po pe whanga sa mo o Yesu o le akale upua ia le wela ka ko saungi pe o saungi le lalangi atua la ba e whamangaku le aso whanga o le tupua e wa le ka pe ngai sa mo le o le loko o le upu ia magauri foi le mo fikala ia ku ia le angelu ia mari o le ako e ke whanga mo ka makangi whaingo e whanga mwinga le upu o le ki o kamaka a Yesu Aleluia ale foi la sa mi hula la mi whamanatu e le aso soifu o Yesu Keriso le whakusa fo o le upu ia e makau kia foi la mele tupu I mai foi upu mua kau mai foi upu e to ia fe melole foi upu e wha ona fua lea o Peteru ona fola Faasolo ia te I la toto ele o fa fole o ko de ko ya o ye pequeno me le o ko fola I le o que se llama mo ka le o mo pe come mo ka Yesu pe le winga na o la famtala o le wala nga ku le woli e complain ai mo se shona ko ngai le me ka o le mafua ele mo se le ke lo mafua nga nga lu pe ke lu o tanga to mo nga pe ke lu o le visi asa le ale la o mela le o kupunge I ka pe mele foi pule o ama le ala o amakalo o nga ka mo fai le ko inga e fa makana le vision ma le mafua anga nga le nga lu ka sa rea la nga le pongi sa au roku ma le ua e Ekalesia makanga ka I le mafua anga ko mo nga le nga lu ele kulia ele fa penga lu o ngo songa loko po songa poko po songa iloa le nga o le vision o fa ringa nga mai ia mai le so so me foi ka ko le so o ka ko jau ia le la mangingo e sa le ia ele ia fu ape te lu so mai lo o le nga lu o mo fa ringa le mai lo oi I mele sa ka kalo I le fale o Simonga le fai pa o man wa pe o kau fa matala tu mele ko mai le laki o ngana le fa ko mo le tualu o mangu nga wa le ka ki ke ai pe ke foi mo ke fa sia nga ke ai me nga sa mele tu no kai pe me ai e ka o mai o ri ele ai fa ku sa le kala mola ko me ai o kingo le fa li mai me yo me fa le nga me ala o mo fa mai ni na tu awala ngi ko fai mai awo ni ko fai mai o me o uma mo fa mai fa si ma ia ku sa lai kala mo foi le ku fa le ma ia ai liu o li ku le ele fa sa ki mangu le ai u mama ka ko nga lo ka nga ya ka ko tanga to no ese Aleluia, pois
ma dia ka ko fa so ho le vi be o ga me le o ko fola le pe ke mo pe ko ka fa sa o I pe ke ma fa malama ki di pe amen le mafu anga le fa aringa nga mai ele tua ya le na la nga alu anga roi I ka nga mo se ya ko ni mo no mai amen e wa sila ka ko me ile lu mo foi upunga le fast food limon ta Aposetolo fa mai ona matua ofo lea o na perito meina o fa tua o no mai ma petelu ina ua lilingi ifo inu ese le lofa le nganga pa ia amen la ia la nga fo pe ke no mala malanga mai o yo pa no mai fa kasi mala ko I ele sa I ko ni ka sare ele la ma kwa ka ko mo ba ofo ka ma ka inga ua lilingi ali sila me ma ia la I mau le o fa ka o mori mau la ka kai o mori mau pa ki mo ala ia lenga o ma peke nanga ia takata ia la o ma peke ale pois é ya wa sorte Maro, ma ele mai le o la o mo ngi no le vai na cha o ale foi e buon pe ma e se ba o ko fa so le fi ole vai no mo ole na ole foi e uma ngi ke le tu por me le ole ka vai mo le lo pili mga ko pili mga ngi kan kala like fa so le ole o ule lo e mga o ngi fa la inga singa la ko wa mai ole lo ko ga le sai ko ya sacrifice ke le ka ka yu ka fa lo wa ole va ara va na le fasa pe ole winga ole ku pungi ke mi e fa ka ka e pe fai longa lango ko mo mengu ka ko lai kupu basta le kupu mele le bele ma mai ia la le o ta pu male ngeia mo ka ko fa so le ba nga ile tu si le ro Ekalesia ia e ko fa mo ko ya ki ka ko ma ngai o le upu nga ma ka le nga ma pe ke lu ka ko fu fa mai o loa ile fa longa ile tu sen tanga ile fa longa ile tu sen tanga ora vai mo nga lo ke ma wa ku I vai na le ia ka ko alo ise mai le me o le manga ko nga ka le le o mo le lo ia fa mo le lo ku ngalang fai inga ia mai isu ke I sa mo ia mi ton ai mo sa mo ia ang sala ina ia la tu sala mo vai le manga ia o fa lo mo ko ala o wa mi ko mo sa ia kalau faila ya o ile saura isu mo so isu mo makongi ang sala mai isu kre sa mai ile ang ngar fo mai malolo se lo ngar mai ko ang ngar fo mai ole vai mo lu ala le esel fo il ma ngai ma ta o le kel no ngai le o e sa mo ni fe fa ta ta le ole vai nga no lu ole ka o I ole mala mala mo Ekalesia il falinga amen falinga la I fe esse de manga yo ka wole o ko por fa va inga le mal vele le ese sin mal mal fa ya le ese sin mal mal fa inga ele va ai ase so la ko wa pete wa ba ai pe ke fa inga ko no pe ke wa lo ai le ese ka ngo fa le inga ko inga pe e fa inga ngo lo ma ya wa le ka basta ole mele ka pe mele onga ele o Jerusalem masa ya ngai nga va ai pe ke lu le farina ole ai ngo ya yo lu le lu ngoi kai sa ya e kusa mare vision le ala ko foi mai lo la ina lo Jerusalem mai I mele ele sental lo ya le fa ka le ko ina kamai le le nga la kanga vai o ka o le mal mo le Ekalesia fo I falinga le ran nei le ku falinga le kai ile o I falinga le nga failo mo il fai le tua amen na le nga ya con foi e foi le se wala posa le fina ngalo le tua le ka fo ngai lo le Ekalesia inga o alo pe te ruia whaka ngu le wala ungu male malporo e rea ngeru le whai mai lei aro o ngau o mai le tue e ke au inga koe ke aro kaka ngu
Pe bang cha uanga e se ka wa ai la wala ka fai kau nge ngai ngo no fa kala pe ke ru fa ringa. Ma kwa vivi I lo ma uri. Mo le ngala ngala le fa pe nga ko ngolo. Wa lo nga ma vi nga lo. Ore ko iko si pe. Ele ko fi nga mo si. Ore si. Ora me ai. Fa me ole la ma ko lo. E se le ma ko ka ko ngi. Ore ringi before le nga ko ore tu I ngo si. Inga I ora wa ma ngai ora ko ki ngo kai mar mo fa. Le mar ma ka I fa ni. Ya, ngar fai ki o mal complete. Amen. Gang mala si ro ru ma vi ro. E mal ro sa por lo ngar ngar tu mal kai ai mal ro ngar complain ya mal fai ki. Ya, ma ngai. Pe mai mai ta bu ngar o mai ya I le ni e fa u po ta tu fa so mai te le wala o ka ko dia. Amen. Por ka ko ala le imano ka ko kai mire nga ulo ko ka ko ese ko ole fa o tanga ia ole le Ekalesia ave ka ko ma suli fa tasun ke viso ko ngolo ole fa tole kale na mole ko ngilio ala ia ko ngilio le o ma foi me wo dingi bai le na o foi le o ringa ta po su me mo kwa o fo le fa ko ma le u kai ma le ko tomi mo fa e wo dingi le o le me ale ko pu yo il est fait le mo pu ka sa amen o dingi fo wa ma ko isi o ringa o pe te fa e la so lima o fa ko ma wo le la ko le po ia au I pe le kala inga ai ko Filippo nga kala inga na Filippo Samaria ale wo le le la nga fio mo no ia ese lo ko mi ko lo fa ftai le tu ele I ko ele fa pe e fa I lo no ele tu ia le vengo le kala nga mengo le nga lo na nga I lo ngo ai ese capo casi praise the Lord io ka o le fo onga ole e tutusa I tanga ta umba le tutusa I le fa runga le tu se tanga e u ia ka ko ongi ka ka sa ka o I u tari o bi ma o tanga ia ai le lofo le tu le fa malingi mai no tanga ta no oko ma o foi loto ele fai mai le tu ele fai mai le tu mai o le la o le fai ia ai lingi mai le ngo le tu ia pois paso tu na ne fia vai no banga ia le mo vai amata me mai ta tu o le banga ia ma le e anga fo ngi me o fe wa anga le kuku fo ile o ia fe ma paro ri nga suklo su ngai wese ko ia la ko causa mi o faro la inga ma o le winga lo tar ma ngai o ka complain e fa mal mai lo e fe le bis le fa wa nga fa pengi ele complain o li ia sa wa pe te lu ia fa se mo ba ngai o ma ka o kier me ko o ma ala ngo fo aris nga kale le la o le ka ale ma ngai o fa ani mai o me le la fa mo ngoi fo aris nga ia fa fa ma no mai na mo ia vai la ma ngai o fa mo le fa ka la nga po la mo le to la ma pe o ka se ma ngai o la ko sa ni o me wala ko vi mo fa tai le tu o le ma ngai nga ma fa ma ka le fa fi au ia le mission ele aí ma se sin ko ka kala ele aí ma se si ma fu ma isia inga o mara malama mara malama ile vision mara ma fu anga nga lai nga anu fe au o ko se bri ele va per o le nga senti ye le ku o le ku fa ku lu nga yo ma ka nga kai yo ke alu ka le upunga e o lai ole ko fie fo ia I foi puie tolu kai pe vela ole mele le upu ia fa mai o le peltome male ai o mea ia o mea ole fe ngai ngatu ai o mea ia o le ai manga ko ka uma ia le ngali liu mai I le kal kongunga le
makalia Yesu o tangata o umana pe tome le pa o iutai a o le sa ola kula le ala wa kari komu le kala inga le ala wa le liu mai e ala me ala pi ma li e le ia ka ika hoile manga kua o le si black ko le mele pe folinga mai ele o mala malama ka yu ka ye le winga o me ka o pe tome o le peri come ele a fia ingu wese o le peri tome o le fea ngainga le akua ma Abrahamo fa mai o le fea ngainga e foi le fa vau o le peri tome la le pa kulo o le fa ilonga nga o le fea ngainga o le sign o le covenant o le peri come le pa ka ko su ela I fa maunia mai le ele malama le awori ele se me o le perchome ia nga la koa e sa o ele sa nga pasta pe o le akale e akangia mai ia si me ho ile le se fa ilong kangaka se fa ilong alang le o mai ar ke mingi o le ai le vale le vao Israelu ia matanga tonu ese le tali tonu fa Israelu ma le kari kongu fa Ekalesia o le ele kasia a mantu le o ma ka penga le tu le kaulanga e kasi e ka koma Ekalesia ia mayutai amen ke nese su fitu ka mole o le o ngai o si le fe ngai le o le kai mo le ko o si le fe ngai le mea ka o le fe ngai le o le peritomi ai ke nese la su fitu e lo foi o la iva e ngai maka mai ngai dalo fa mole pa ia foi po iva po ngai dalo fa mole ta ulu maua o fetala mai tuia tuia Abrahamo au oe e tausi la ta fea nainga o oe malaufa nau ia la tupulanga pe amai atu oe la ta fea nainga le neima o tou a toa malaufa nau pe amai atu oe tou te tausi e perito me ina tane uma oia te o tou tou te perito me ina foi pa'u o tou tino e fai ai fo I ma fai longa ia a tou fea ngainga ma o tou o le ua malu o na po o ia te o tou ia perito me ina ia o tane uma ia o tou au ngā tupulanga o le ua whanau I le ainga ma le ua whatauina mai tupe tangata ese umalawa e le tau whanau ia perito me ina lava o le ua whanau I loa ainga ma le ua whatauina I au tupe e o tau tino la tātou whea ngainga o le whea ngainga e whakawau a o le tane foi ua le perito me ina o le ua le perito me ina I le pau o le tino e wawai e se ina le tangata I lona nu ua tuu ngā vaenga I le whea ngainga ia o vai le mangingo le bele ka o perito amen o le perito me o nga o Israelu ala ke faia a le ua au mai o le o ise haka foi le o le vai maua lalo te le o tangata perito me ina I tangata le perito me o le fia le alu o tangata perito me I le mea I le tangata le perito me malango ngofo mala ai ke kilo I le mele o perito me whamaia o le whea ngainga ia e whaavavau o kou maa kou whangau e au ngā kupulanga o yengi sa mo I kongu I mele pēa kaku mawavau e o I tangata o ese I kongo whea ngainga leo perito e ma se e mangingo I o le mau lea pēa whaitau e o le perito me le pau ngā o Israelua leanga o leo perito me mua lea
whenga inga leo pe tomi. Lea nga whai ia le tua ia Abraham e whai le mea. Ranga i le winga lo loko le mea. Ke lora kali mua o Abraham. O isa maeri. Nga whangau. Ai le peri tomi e ko inga. Iwa sfuru iwa kausanga o Abraham. Peri tomi i le whenga inga lea. Ai se lau o nga kausanga. Whangau le kama fora i. O ai. O Isaka. Hoi vai whainga rea pi. Nga peri kome mua ko inga le pau. Whako a ole aka o le wha mama inga. Leanga wha ngau mai e le kama o fora. O Isaka. Ai ara kama o sa wani. Ia mea ngai mau o kama o sa wani. Nga wha ngau mai. Ia ai le i peri to me ina. Le ko inga le pau se i tulone i fiafi. Lea lau e whaalongo i le kala lea. O leo o le fia kalaka. Ai leo mana malama ka. Pe o le leki le ngu. Nga wha mana malama i. O le winga o le mea lea walai ona peri tome o tu. Ka ngu wha makala i ei. Anga le e mau mai ifa mai ia. O le po walu o peri tome. Winga nga le whangau mai ia. O le kamikiki o walu po peri uma. Whangau mai le kamikiki peri tome uma. Nga ola e ala ia rei mas wha malama. Ali o le mea leo peri tome leo whai a oe a ma. Whai fo i Yesu nga ua. O me teime Yesu. Whai Yesu hoina. Peri tome Yesu le po wan. Hawai le mo mai koi. Alleluia. Ia. Pe o le ala nga wale o nga u koe mei e leo mention mai lai i le maka upu le whamatalanga hoi le a o lea o leo wanu tu hoi le a mai le mau le e kau whamana malama i a winga o a hoi le whailonga tangata o leo o kangaka hoi le o leo lua Ekalesia pe vai mau alalo tangata o nu ese le ko whalongo ngere via nga moni mau aku ia whaifea kuku sa le mea nga kupu i oi Yerusalema Lea sa Pentecoso ma le mea nga kupu i fea e kaisa rai kuku sa le pau ara me ese kaimi o le kae ao ia le fea pitolunga o le afiafi le kolu le afiafi i kaisa rai ese kaimi nga lilingi mai e tuo le nga pa i lungo le ua Ekalesia ma lungo tangata o nues. Lea whamakala umai peke, kam whai peke lo whamara malama aku, olea, mea ai. Lea pe o lea complain mai, o erko ai o, e le lope nga ai mea le whasar ka koku. O pena erko e lau asi pua ai o e la vai, nga ai ngalo ia la tu. O le wa uma fa mai ai ia le tu ai le vision ia pete. Kulo ma fasi mai. O le nga musu pe kelu e fai le fatonunga le ku. Ale ko fa mai le tu. Au ngi e fai mai sa. O me o ma fa ma fasi mai. Pe le winga nga le foi upu ai le foi wa ko ai. Kelen me o le peritomeina ia ko koe ai. O inga ilo aku po nga ai so foi ai kunga yo. Alleluia. Foi po ai tolu le ko foi koe. O le fala foi po suluan. Pe foi na faso atu ia foi fea. O i le ala i mai ko kongu fa makalanga e pe te o le vision. Le ala i mambe ai e complain me le ai o ara fa mai le tu le vision le apeke o me o fa mai le ku ka moi o ngi fa mai sa ai uma me nga ia pe o sa wa o le manga ia ko o le mele pe na o ia paso atu ia fa fe e manga ia se Ekalesia ai ko fo ia le mele o le vision fa ma mole pata onga o le winga la tala o le vision le lokuni mea nga ma ko ke fia ya ma ko ke ngofo le vision le nga le vision nga mai ele tu e se ma ko kai
o le ala fo nga ma ku fia e kala i vision ne ma lo le tu la nga i ka nga se ma ko kala i nga ris ku ya ku fai ko a sa finge fa mai ma o ma la pa ba la me ke ma fa ma mai kala i ma lo le sa ro finge kala me fai ko ma wa ku ma la pa ai ke wa lo le message fa longo me fa finge pe e fo fa longo finge le message le message e fa mo kala ku le makala e kala i fa longo an finge fa me kala finge ya tamo mo ya o le ane loku ke lo loku we vai ga ka o ko malo le tua fa kanga o ma ua ai fai aku le message fa ai fesi mai po le ane loku mo ke o ko yen ka sa o ane o le loku mo ke o ko ma o mo ke o ko le loku senti o le mafe au markala in o le kala in o le ma lo le Hallelujah. Wa ke e al fine ia ele o se samo ango samo le lupe ka ngo kuli ma o fa ia o palangi o lai e falo alo ia sasa ko ia ngango ko mai samo ele fefe ai fa ko ele ngang pa ia le message pero le winga nga ko fo ia le ka o le vision Nella le ma che fia i pe il vision anche lo le vision ni so le con fa kan ma lo le tua amen che lo le message le ma le vision le ma lo le e ka ko fer fangi fer fangi che sia no ma le tino che vision ai ka che aveva lo in o kako Ekalesia ele ai mas kako ferro fangi maua ai kako avea lo le malo le kako ferro fangi ele anga le malo le pu kako fai ia e kako le fai u se me kako fai u le malo le Hallelujah. kako le fai u se lo ma ke le o fai akula fa pe a me le anga lu le ele anga o kako o kako la o le messenger le message o le malo le ku ia pe o le ranga o ko fo ia le mele o le vision o ke fia ke le vision le vision nga mai fo ele tu i langa o ni fu Ekalesia ma ko nga lui e mo ke fia o ela mo ke supporting le vision nge o malo le o le kaimi so ava i kau fau e whangakai ia malo le ia vi ia le tu pe o sia koe whapopopu le a pasta lao le pe o lolo arte mi le o kele a mau mea le i No, malo le fa soa. E masalu lenga ta o kusole o le fa makalanga a koa e pe te lu fa dinga lenga fa dia ki lenga ngaru ia Cornelio nga kanu ese lenga fa makala foi fa solo ia o lolo foi upunga se fiku ngai ma ngai pe ngawa ba ko si fe au fa malo se pe ke lui il la ko le uso le Ekalesia foi bai o le nei a fai tusa le alofa o fo ina mai le tua ia te itato a toa mai lato mues ina ua fa tua i le li o Yesu Keriso o ai e a unei o te mawhaia o na vavao atu i le tua hallelujah skamai ua ngalaunga skamai makua pe ke nunga bingi e koe le Ekalesia pangu o se si koe pisa Glory le ko se si koe pisa si koe whafonga maso koe whekau o le nei a fai e tusa le alofa ua foa ina mai e le atua ia i tātou ma i lātou like lau ko mete ngā i o ia kongi lio ma manmaanga mues mai lo leo le ka
ina ua whaatua i lea lii o Yesu Keriso. O i lea ka umelea ka rau karia e muko ese ia Yesu. A lea hoa umang karia e lako. A lea kau whaalawe la vean me lor whailonga lako. Ma o mga o lako. Muku mea ni ne ai masapa. Oi malele tume. A makau ni fo yo Yesu e karia lor ka ngaka Yesu Keriso o le perikome whalea nganga. O whamai nganga ka kongu ese. Ewa mai, o ai ea ha unei o te mawhaia o na wawao atu i lea tua. Alleluia. Lea rawa ka o i e peke. E leo sisi whai mai kia o lea kuanga whai mai e lea mawhai la o whai i lea kua. Lea i lea kua. Ka ofi o ke mga oi. Lea i lea kua. Ka ofi o ke mga oi. Whai me leo ke mga oi lo ke lo koe. Makoa i makau ai e peke. Makamaro. O ai sisi. O ia ungi e mawhai o ngā whai aku i lea tua lea i lea kua au. Hallelujah. Praise the Lord. O lea ngau si ka ia pe telu maalu whakaungu o le whina ngalo lea tua man whaaringa kuaku ia. Amen. I o iopa. Sau i Kaisaraia. Ea, inga ia iaika ngakale ia, inga ia whaolaina tangata. Maka i kai mai ko kongo le malo lea tua. Pea maka ua lau sunga. Ewe mele fo upunga sifuru male bwana. Wa latou whaalongo mai i ia upu. O na latou whaalongo lea. Ua vivi i atu foi i lea tua. Ua whaapea ane e moni. Ua foa i atu e lea tua i nuu ese. Le salamo e olai. Amen. Praise the Lord. Maia, e moni. E moni. E moni. Hallelujah. Praise the Lord. Basta. Ole ba mai ang olme. Ya, ole me foi le. O sa ia ka ko mo ka hol foi kiu. Ya. Nang era foi kiu ko le mar. Le mar mar. Ya hole no pisa lo ko le mar. Ingo man mal na. Ngai fa mam no mga fe ole mafua. Mafua. Ya ba ila ele ma ngai ke lo ba ngala na wo i. Ya, foi bai wo le ngata nga ko ki ko ya ai de ko ko ya nga fa pe pe yo ai o ko ma o ka mo fa ba wo ile tu ka mo fa pe ko ile tu ile ya nga wo ile mo la lo ke lo ko fe wa yo ya o le fa pe ko ile tu ile ya nga fa longo le wo di pe wo ka u si longo le saungwa pe ke fa mai do wo fa lo mai nga fa longo ko pu ya pe ke o ya ora va o ile tu mai me fe kala me le tu ke le fo ya mai fa longo ko ko mai kala na pe se mai fa longo lo o ne lo fa pe so ko o ki ka ko vi lo Paul me ngol fa longo fa me wo vi ya tu ile tu fa pe e mongi wo fo i ya vai e lo fa le tu i no ese o la de salamo i ele ma so au se ka mo ma ska mo ma ngai o ka ia fo i le ka ki ngale o le o ya me se ia o le amakanga mai ngole o le ngai me sa ku amaka mai le ai no sko si fica le ko ne ile nga ka u fa ola ino mai no na inga ia o ve me ka u la i ka ko vai ka ku ka ko se ile amata wa sil mai si o sil mai se la e ia ka po se ko ye yo ele si ko fe au ia iso o le tu ma ko fa ro ka ma ko wa ia ale o ka fora ko le e ku si le nga ve ngam ta pus fu ma su kas vai ka kingo ngale ko kamao ko kama ve mai e moni o fo ia tu ele tu i no ese salamo o la ia la ma ko nga moni ma ka fa ma ia o ku fa ma ia nga o ka ko foi ka como kai ko ese la bien Eric ya ole le la o uma tato tala no mai la I foi pule ku sala winga nga o le foi pule fa o le o ka o ia foi le outline ni le par kala fa le o le ini vai nga foi fa ka ko fa fa mo fie ka ko fa so le ala o fa so mo ku le foi mo ma le to
a o le whamakalanga la o le vision. Ma le whamalama inga e pekelo le vision. Ma le mafua anga ngā lainga halu kaisa reia. Le kaukala ila fo ipu le whanga fo ipu sepulu walu. Le kako ngai e mai ko kongu ia le ako le vision le nga a kikilo la ia. Kusa mangkua. O le confirmation le o le mea lea. Alanga lenga kupu in maka upu sepulu. Ia kone lio malonga ai. Le ala ua saupe ke lufa makala I le au le malama le au le Ekalesia. O le ua Ekalesia. Na o le mangai hoi pe o le mele mo ua Faasalalauina hoi le o le kaipea upu ia I mei o mea ai. I malau pe te hoi le o me pe te o mai o ngai loa le whailonga kangaka le atua. Amen. E le ngaka o kangaka iutai ia o kangaka o ese. A fuala le o nga Yesu hoi ma langa aonga. I le kala inga o le kala inga. Maka mai a Yerusalema. O iuka uma. O Samaria. Ia. Ki o ikulu inga uma lalanga. Ia o lea o maila ia kako. A pe o kangaka mua ia. O Cornelio malonga ai. Lenga maka mai le ua ile tamaloa lea. Ele ia isi sikala ka mal ala fiompa ia le tuai. O le ase ngaluenga Cornelio fai ku ako le mele. Ar mangai ai o vaanga le la ka ko ia. Ia ako ngwe uma pele uma no tatu tai ia o fe la vai o ia ka ko haso ia ona fangata mai le nga. Fi fai ka mele foi posfulu iwa male lusfulu mal lusu tasiva mole pas. Na watu fuki na Faasalalauina I sawanga na tuku ina o oti o se tifano. Wo o lapa I fumoria, ma kuperu, ma antioka. Ua le tautala atu I le upu se tasi na o tangata iu te lapa. O tangata kuperu, ma kurene fo I nisi o la tau. Wo o fo I la tau I antioka. Ua tautala I tangata ele nisi ma fola atu le tala le lei le li o Yesu. Saya te la tau le a ao le li. Ua tautau fo I le wao tangata e tele. Mari ni mai I le ali. Ea. Foi pui e kolu. Foi lele ila wau wawa ai. O le e whamakala mai foi pui e tonu. Ia tangata fo ia lenga Faasalalauina I le kai mua ngaka tangata maleina ia Stefano I Yerusalema. O kangaka ia. O kangaka iutai lava. Maku o iutai a whaikau saminga ia po fea ke ngofo ai pe ke ngofo Samoa po Amerika po New Zealand po skalfa kai kai. E loa le Israelu. O le vai aso le kau saminga lea. Israel. Elu la ia Israel. Pa pengara mala ia kangaka ia. Lefa mai o kangaka mai fea. O Foini o Kuperu ia ma Antioka. Lefa mai. Nau atu fo ie na Faasalalauina I sawanga na tupu ina uoti se te whano. Wo ola ingu uia. Afa mai le lalo. Ua le tautala atu I le upu I se tasi na o tangata iu taia lava. O lalo winga o le media. O kangaka ia ngakaria Yesu I Yerusalema. O le o mai o le kusau ele kala ia kaka I kangaka ngu ese. Awa kala ia. Ngau yukai ia. Le winga ngau le media. O kele o se mea leo o maua mai foi ia ai kam foi le fa makala inga ia kako mau se mala maanga I kangaka ia wo mai o tangata iutai ia o la ko ia sai o leo o la ko ia lenga na kali ai Yesu la ko kali ia le mele nga kupu o le ala u foi mai mo ko yo I menga mai I ngu ia ai wa ko wala ko le kala ia kangaka ngu ese awa ko ala ko kala I ora ko kangaka kala ia I
I kangaka iutaia. Ia le mera kupu. Whambaila wha upo lusfuru. O tangata ku peru maku rene fo I nisi o I lātou. Ua o fo I lātou I Anetioka. Lea la o le ngu lea. E se la le ngu lea. Lea la whamai. Whamai. Ua tau tala I tangata e leni. O kangaka e leni. Kangaka Greek. Oi le wa o kangaka e leni. E ngongofo I le mele ka o Antioka. Lea wa ka la ila ia isi kangaka ia. Refa mai o tangata ku peru maku rene fo I nisi o I lātou. Ua o fo I lātou I le ngule ingo ia Antioka. O kangaka la ia wala ko ka la ia ia. Wala ko ka la ia I kangaka e lengi. Kusa o kangaka o ngu ese. Maku e lengi o tangata o ngu ese. Maria I o le mele le I le kala le I la u whaitau. Pai mai lola ia. Ma fola hatu le tala le I le ali I o Yesu. Wai kala le o fola I le o ali I kangaka e lengi le ngofo kongo le ai le ngo ia Antioka. Le kala le ia I le ali o Yesu. So le kele la is kangaka ia. Le kele la is kangaka ia. Sauler foi polusu tas mai saya te ila tole ao le li ua tal tonu foi le vau ta ngata ua to tele mali liu mai ile ali ma ngai akere mele o kupu I mele o Antioka o Antioka la o le mali o le mele ila o foi tau le fio ko ia le o Antioka o I lea nga hoi nga whaai ngoa I le au so o I le keimi mua ka oa o Kelsiano. Le ke maua I lunga I le whai upu lusfuru ono. Ea, whamai na urua I ngoa fo I le au so o le waenga o whai upu lusfuru ono I laloa. Ngai whamai, na urua I ngoa fo I le au so o Kelsiano I Anetioka. Le ai le. Le ai le wa ai kele yo me mai le I. O I hoila. Aka ko baba ai. I le kala inga kangaka ia. Famai nga liu mai tangata ile ali. Kalikong. Famai tali ton fo ile vao tangata e toka tele. O longa winga o le makoa I koa kele o kangaka ngani liu mai. Makalia le li. O ngau ngai kangaka hia. Ai maka mai kangaka e lengi. O sape o le winga o la utala ko ele o yesa kala ale fiompa ia le tua ia Cornelio. Po le sanga mission po le sembenga fai. Ale ke wa alu le kala o so mai I. Pe o mela ngai Maria e ro ye ke. Pe o sui I. Sui mai I le foi upu lea. Mafua mai a o kangaka ianga mua alenga o aku. Inga wasawa inga mafasiokia ia. Ia Stefano. Ai kilo foi lai I le vaenga lea. Lele koe ari mai a pekelu I. Wa ia Saulo. Po Paulo. Ele koe ari mai I lai o I fea I taso. O I ai le melea. Fai mai. O lea la o whaalongo foi la ia le au le Ekalesia Jerusalem. Pe o lako whaalongo mua mua lea. O le whaalongo longa lua lea. Pa mai o lako whaalongo. I le mele wa kupu I Antioka. Seta koe loe ko inga ia panapa. E alu rai wa ai whaamaungia ko lan mele kupu I. Ai lako. Soli. E makau kia mele kupu I mele kau Antioka. E makau kia le ola ole. Kele kaka wali liu. Kele o kaka ale kaka mai I le vao tangata I to tele. Wali liu mai. Ai maka marai kangaka e lengi. O kangaka e lengi anga mua mu.
aka ko fu wa ai foi le fio pa ia le tu fo mai e mua le le yuta ia so mare e ding vai ele fo me mua le ka ia so mare loma le langa o I le nga pe o le nga ui nga umaloa o kanga kongu ese pe o I ai le nga la ki el kala nei ia pe sia le ko e wa le nga lo ko lo ai ko lo ia pa na pa le ola ole fai ia nga fa mang ia nga kan kong ka wa ka malo ia mi le le nga fa mi le ka ka mari im fa ku kamare le fo ai uma me era makanga ore karesi uma ronga fai nga fa puanga pero sanga fa kai le fai ka ka loso e mai ropa ia sau na loso e ko mai lo I ora mai nga la le I le nga ngofo e kau sanga ko ngofo I ma o la le ku so le uru e Ekalesia le uru e Ekalesia le ko fa ku I ngu ese ko fa ku I le mere ka o Antioch ia pense au le ko fa popo ku ia ma ia kere ka mau ia le ia isso Mai te le vai nga le wo fa I wo chato ule ole ka so le point ka wo nga ku ni ole o I le nga ka ke lo inga ole mu le Antioch ia ole no ule mo fa nga bo le ku le Ekalesia nga mai mo fa ngola to so o Ekalesia ia ale nga te hoi le ole ma ngai ho le malanga le pa na pa nga sente le Ekalesia vai ka ko pa nga po se e kuria le mai le kasi le mai le lua e de nga kai nga lu fa ka ngu le poro inga pa le fe au de nga pa o le Ekalesia fo nga fa e po e fo e fu fa nga fe mai fa mai o nga lo le o pa nga pa so me so wale ba nga lo so do wale ba de o kena nga lo so do ba ko so do le ko mo boli o I ta so e ka ko fa so la ia o ngore ingo ma ingo sia nga ka I Talaiga amen le la voi ko la ko pa na pa I ko e alu lo so mo e fela ka ia ta so ma ia fela ka ia ai ga fa pe ia I pa no polo o ga ngi ko lo I ko so mo ia si so le nga mai na mai lo to fo ni ka mo mi pa no po ko mo ko nga le jo so ele nga ka ngi uska ile vala au mo fe au center ko ingolo Ekalesia ia ai nga la ko vo I fai nga lo nga le lei ka tele o I ga ka ko mo iska ka mo ka mi le nga ko ga vai ia so o ka fo I le fio so ile nga ni ngo ko fo I lo mo fo I ai fe mi wa ko pa na ko fa ma lo sia so avelo mo so I Antioch la nga lu le Ekalesia le so e ka so ko nga lu nga lu le Ekalesia le Antioch so ka e ke le o nga le tu me pi ke le fai la uma ke le fai ama sa ke le e so I am fai na fa ma lo sia ma ko fa ma lo si ska ka o lo mo o ka I le o ma ko ke le o na fai o ma na ki ke o fai te na vita to uma mo ta to uma le va pe amen o mo ta to ia ke le o le malo le tu le ai se vale le malo le tu le fo se e ka fa ai le ke mai le kala ku spa ia le fa I longa tanga tu ia fa I ko sa kala pe ni fe ia no ia ke le si mas me ko sa ko lo jo mo fa mai bo ni fe ia como se ia fa I ko ta is fa mo ia mo ka ku ainga ia tino Keriso mai na to umala sa mai mo ma supporting the foi nei foi a fa so ia nei ia okay tele kula mo mai mo le foi la o fa mangianga ia mo ta to uma nei ia fa bless ma we is mas ma to sa ia e gost ia fa me lo sa fa so fai ia ta to chai
tai mo le no la ngale fa ai foi po lo su fiku fa na ila lo kurs fu ko e va me mo I folo le perfecta mai usale mo yo I Antioca foi perfecta ka ma lo le al perfecta le aka o le a ia longi le a ia longi vai o mai usale mo le la ko ko no winga sa o le ko ia ka Yesu Cristo o ko mo mo fili ka Yesu e fai mari fa e la mai lo perfecta foi perfecta nga yang sa ko aleluia pois no yang sa gi lo le pana pa ya ma la uso pa le e inga ya le lo fa o lo le pa pa ma paulo po sa lo mo mai em ta mai fa mai ai ka upu mi fia pe o se vai nga foi ka ni fia mo le foi fa malo ma fa tele tai mi fa va no ni tau sanga mai la vai le aso mo nga Talaiga nei por kalame e mo lia tu le nga fa tai ma le nga fa malo e lo tu la pare e ma se foi o talia foi o le sabani por kalame nei amen e ai mo to o tai ma se foi o lo to fina ngalo io le foi se ngana o sala po se pati o sala ya fa ma ngalo mai ma to nei o le uso mo lia tu fa ma yanga o nga foi o ki disimasi ma te usanga fou ia ile gato ai nga umalava politino ke riso ia nga ma ngai ke use ke kasi la u le mo fa no longo kalo ia ia por kala me o kaimi ka wetu al kaimi ka wetu no winga la wangi e marolo ke le langa I no pa u e si ku pulenga ar malolo ai mo le anu ke me kau au I no pa u e si ku mo le anu ke me kau ia o fa malolo ma ke o pa o ko ia ke foi ni io le ke me ke le pa ki o fa nga no ia si fa wanga foi po se fa malo si mo o le au ke siano po le au ia ia le mo le poto pa le tua ia fa foi ni tai mi no ke mi la valgi e sa o mo wa malo si mai la vale le langi I langa foi piccola au tau mai ke mi langa le ke mi e tau tu ia ia le li fa mi tele le tua le tino Cristo ia mai se o ona le tua ia ono sua foi Yesu amen no ia alo le paso le ia yo so mai ai au ia ai le tu o ala va no ia fai te fia talia Yesu neve e ora saunia de sunia pasta talia aleluia talo mo fa tanga mo le o fa lo mo ye le o tato Yesu fia e tele ia ke visiano e pa u I fa le tono oi ia le tu mau pe me o inai o mai fa lo mo ai amen fa le te fia talia Yesu le ve saunia sunia talia se talo fa tanga ia mai ai saunia sunia ia tutu ia se talo le fa malo longa le fa io le se talo pupu ia fa mai a duai le por kala menei fia fi male ha fa ia pasta Aleluia. Aleluia. Tolo loto le tu. Ia o na tu. Pafta tele lo matu tama. Ia la o ia. Tai Yesu Cristo. Aleluia. Ngan po ia. Praise o fa longo ila upu. O tala tu loto. Tala tu fio mai o Yesu ton. Fio mai o Yesu. Ma eno futupu oi. Ma eno futupu oi. Ia whaia o mau mea whainga ruenga. Ia whaia o mau mea whainga. Pei ono ufa longo I ne fiafi. Pei ono ufa longo ai ne fiafi. O e whetalai mai. E whetalai mai. E le whailonga tangata o le tua. E le whailonga tangata o le tua. E te alofa I utaia, e te alofa I linu ese. E te alofa I utaia, e te alofa fo I linu ese. Whawhetai Yesu la upu. Whawhetai Yesu la upu. Ua o wolai. Ua o wolai. Ma utalia ne fiafi. Ma utalia ne fiafi. Alofa mai. Alofa mai. Whaola mai e tea. Whaola mai e tea. La vea ilo aina. La vea ilo aina. Ma uo. Ma uo. I le nei tau sanga tama. I le nei tau sanga tama. Whawhetai ua Italia.
Whaafitai wa e talia. I lau suafa Yesu. I lau suafa Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless your name. Tātou sahauni nei vai tau. E whamanatu le aso soifua lo tātou wali o Yesu Keriso. O ia o le tupu o tupu. O ia o lo tātou olo mo lo tātou maluapaka. O ia fo'i lo tātou malolonga. O ia na tautai mai le amatanga o le ni tausanga. O ia fo'i na wha maloloi o tātou tino mai le ni tausanga. Ia tari tonu lo loto le ni fiafi. O Yesu Keriso. O ia malolo ai se mai. O e manao o le a se mawhatianga o lo tino. Ia mai se fo'i o le mawhauwhau. O ia malolo ai. Oe le nei fiafi. Tu vatasi o tātou loto mai whātua ia Yesu. E mau ai lo malolonga mo lo mātou malolonga. Whāwhitai Yesu. Ia ua fionga. E aoa o maia i mātou. Ma wha maunia maia te i mātou. Le moni o oe lava Yesu. O oe mātou te maloloa. O lo suafa. O lo iei le mana. O lo iei le pule. E malolo ai o tangata. E te whaonga i mātou. O au mea whai ngā luenga. E mo mori atuai. Le upu. O le malolonga e ala i lo suafa Yesu. I lo suafa Yesu. Mātou te whaatonu i nai. I mai. O a fia i lau whana. Mātou te leo i lo atu. Na o oe lava Yesu. E te sila fia. Ngase ngase. Ma mai. O lo o maua ma mana o mia e lau whanau whamarolonga. I lo suafa Yesu. Mātou te whaatonu i nai. Mai. I o ese ma malo lo suafa Yesu. Whawhetai Yesu. I lo lava mana whamarolo. Ua malolo ai lau whanau mai mātou. Tu mawatu ia te oe lo lava vi inga. Ono lo suafa Yesu. Amen. Whaktai tele no mātou o tua. Oa mai e ngā ruanga le mai e a uauna. Mātou lafua i atu, loa ngā pa ia. Na te wha ato toa ina. Le ngā ruanga le tangata. Hallelujah. Ta maa whaktai mo la upu. La upu leo lo wha manatu mai e a te mātou. Aso ua mātou i e. Ai maise o le nei sisen ua mātou i e. O le sisene o tele o na solo muli ai le whatutua o na o le Faasalalauina ma whaososonga leo lo le anga mātou talo le ali ia o e lava o lo mātou maua lunga o e lo mātou olo o e lo mātou malua papa o e lo mātou talita mātou te malua iu whana uma leo lo le anga ta maanga le lei mai lau fio I lau Ekalesia nei aso malolo matua ngai e nei aso fia le aso kimsimasi le aso matou te whamanatu ina ai le aso na e soifua mai ai le lielo matou tua ia e anga le lei mai e fesoa soana mo I matou uma ina I wha sao pea o matou I le ala o lo e finangalo matou te sabi na wa oe o le ala o le upu moni le lielo matou atua I o matou te talo whamanuia le sunga ia maiti ma le nei au o nanga matanga fie o matou atua ua whapenao na Faasalalauina atu ai le upu o le malo I atu nu uma o mangana ai maise na I o matou tangata le lioro matou atua whamanuia le sunga le whawhiangainga marwharitua nei Ekalesia le matou talo ia whalua mai o manuia le nei Ekalesia ma nei ngā ruenga tua ia whamangalo fo I matou
o le au fai ngā ruanga pe a fai o se upu o mātou tautala i le nei e fiafi lo mātou. Ia lava oe lo mātou atua, nei māsa uma e o atu i whau, ona o Iesu. Amen. Ia, masalo ia o le whai ia, lo leo vai fai masui foi o le mātou au talai i le nei e fiafi. E mātou te momole toile anga whaftai tele I paanga for your Kingdom First Ministry. Ea mo le tuli loina peo lei por kalame ia so tofi ma solulu. Ia o sui mai le solulu e fo nei vai aso. Ia taritonu e maua se wha manga mātongo fie ala I le fola ino le upol ma lo nei fiaf. Ia a nai wha silsilanga a po le fia fai loa o le so ia o le so muri le o le porkalame nei le Kingdom First Ministry ia ona o aso malo lo tatu anga tuni iai ia masalo pe lua pe tolu ai aso malo lo ia ona toia e mai le o le nei porkalame ia e matutala ia le o ma una sauno atu ma whamanuia atu ia au na le tua ia toi fono whapi ia foi I le fiafi I pa ia o Samoa ia maise o le tino keriso ia le au whatutua uma ma le au keusiano ia le ngata foi lea ia o ainga ma wo ia ma Ekalesia uma ia matuki whamanuia atu le kiusimasi ma le tausanga fou ia tātou maua whaatasi se kiusimasi fia ia ma se tausanga fou manuia I le lofa ma le anga le leo le atua ia o le talo ia puia pea I tātou uma I la loifo o au tātou o lei ia o sa mātou toi whapai atu lea ma le anga whaloalo leo fia ia e tu sai ma tātou mawhitanga ia mai a te nei la tinu ma folu whapea sunga whawhiangainga I atali a lene so poanga ia mai se fori sunga e le whawhiangainga I a tutuafi te lemi ia mātou te whatu whaatu nei fiafi mi whamani atu le kiwisi masi ma le tausanga fau Samoa tofa soifo Samoa